උන්වහන්සේ දුන්න පොරොන්දුවට අපගේ නිත යොමු කරමු. கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்துக்கு மேல் எங்களுடைய கண்களில் பதிப்போம். මේ පළවෙනි ඊයේ දවසේදී පොරොන්දුව දුන්නා. ඒක නැවත හරක් අපි බලමු. நேற்று முதலாம் தேதி கர்த்தர் வாக்குத்தத்தை கொடுத்தார். அது மறுபடியும் பார்ப்போம். Let us turn to the promise of his month. පළවෙනි කොරින්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8යි 9යි. පළවෙනි කොරින්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8යි 9යි. முதலாம் கொரிந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் 8 9. 1 Corinthians 8 1 8 and 9. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளிலே நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாகும்படி முடிவு பரியந்தம் அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். நம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடனே ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர். අපගේ ස්වාමියෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දවසේදී නුඹලා දෝෂ රහිතව සිටින පිණිස උන්වහන්සේ අන්තිම දක්වා නුඹලා ස්ථිර කරනසේක. ස්වකීය පුත්‍ර වූ අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සහභාගීකමට නුඹලා කැඳවාගත් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසව සිටිනසේක. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Praise be the whole name of God. මේ වැදගත් කරුණු දෙකකට වචන දෙකකට අපගේ නෙත මේ වෙලාවේ අපි යොමු කරමු. முக்கியமான இரண்டு காரியங்களில் மேல் நம்முடைய கண்களில் பதிப்போம். Let us focus on two main points of this verse. උන්වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දවසේදී නුඹලා දෝෂ රහිතව සිටින පිණිස උන්වහන්සේ අන්තිම දක්වා නුඹලාව ස්ථීර කරනසේක. එකක් ස්ථීර කරනසේක. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளிலே நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாய் இருக்கும்படி முடிவு பரியந்தம் அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். Who shall also confirm you unto the end that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. අනිත් එක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සහභාගීකම් නුඹලා කැඳවාගත් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසව සිටිනසේක. கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியமாய் இருக்கும்படி உங்களை அழைத்தது உண்மை உள்ளவர். God is faithful by whom ye were called unto the fellowship of the Son Jesus Christ our Lord. එකක් උන්වහන්සේ අපව ස්ථීර කරනවා. අනිත් එක උන්වහන්සේ අපට විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. ஒன்று அவர் எங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார், மற்றது அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருப்பார். One, he confirms us, and the second, he is faithful unto us. අටවෙනි පදේ බලන්න අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දවසේදී නුඹලා දෝෂ රහිතව සිටින පිණිස උන්වහන්සේ අන්තිම දක්වා නුඹලා ස්ථීර කරනසේක. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளில் நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாய் இருக்கும்படி முடிவு பரியந்தம் அவர் உங்களை Who ஸ்திரப்படுத்துவார். shall also confirm unto you the end that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. එතකොට උන්වහන්සේ අපව ස්ථීර කරනවා කියලා කියා තිබෙනවා. கர்த்தர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். He confirms us. ඒ වගේමයි අනිත් එක උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනසේක. அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கின்றார். He is faithful unto us. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு மகிமை Praise உண்டாகட்டும். be the whole name of God. එතකොට උන්වහන්සේගේ මේ දවසේදී අපි දෝෂ රහිතව සිටින පිණිස දෙවියන් වහන්සේ අපව ස්ථීර කරනවා කියලා කියා තිබෙනවා. கர்த்தர் வரும் நாளில் நாங்கள் குற்றச்சாட்டம் படாதவர்களாய் இருக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். To be blameless in the day of his coming, he confirms us. එම නිසා උන්වහන්සේ අපව මොනාවලෙන්ද ස්ථීර කරන්නේ කියලා අපි බලමු. ඒ වගේමයි උන්වහන්සේ මොනාවලටද උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටින්නේ කියලා අපි ඉක්මනින් බලමු අපි. என்னென்ன காரியங்களை கர்த்தர் ஸ்திரப்படுத்துவார், என்னென்ன காரியங்களுக்கு நாங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் Let us பார்ப்போம். see as to what he confirms us for and what he is faithful unto us for. වෙලාව අපිට අවමෝ තිබෙන නිසා බයිබලයේ කියවන අය කරුණාකරලා ඉක්මනින් හරි පදේ කියවන්න ඕනේ. நேரம் எங்களுக்கு குறுகியதா இருக்கிறபடினால் வேதத்தை வாசிக்கிறவர்கள் சீக்கிரமாய் சரியான வார்த்தை வாசிக்க வேண்டும். As we are short of time, පළවෙනි යොහන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8වෙනි පදේ 9වෙනි පදේ අපිට දකින්න පුළුවන් අපගේ පව් කියා දෙමු නම් උන්වහන්සේව කමා කරන්න විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. முதலாம் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் 8:9 நாம் எங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்தால் கர்த்தர் வச்சு மன்னிக்க வல்லவராக இருக்கின்றார். if we repent and confess our sin, he is faithful to forgive us. එම නිසා මේ කියා තිබෙන්නේ හුදෙක්ම ගැලීම ලබන්නට තිබෙනා වූ තත්ත්වයේ සිටිනා වූ කෙනෙකුට නොවේ ශුද්ධවන්තයන් වන අපිට නැත්නම් ශුද්ධකමට ගමන් කරන්නා වූ අපට කියනවා නැවත අපගේ වැරදි උන්වහන්සේට අප කියන විටදී ඒවා කමා කරන්න උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා කියලා. ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு அல்ல பரிசுத்தத்தை நோக்கி கடந்துக்கும் ஜனங்களாகிய உமக்கு கர்த்தர் சொல்கின்றார், நம்முடைய பாவங்களை நாங்கள் அறிக்கை செய்தால் கர்த்தர் உங்களுக்கு மன்னிக்க தயவுள்ளவராக இருக்கின்றார். God says for us who are going towards perfection, if we confess our sins, he is faithful to forgive us. එම නිසා ආදරණීය සහෝදර සහෝදරනි යම් කිසි කෙනෙක් මේ ස්ථානයේ සිටින කෙනෙක් ඔබට හැඟෙනවා නම් මම පව්කාරයෙක් මම වැරදි කරලා තිබෙනවා මම පසුබට තත්ත්වයක් ගත කරනවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා තිබෙනවා කියලා බය වෙන්න එපා. ඔබ ප්‍රමාද වැඩි නැහැ. ඔබ උන්වහන්සේට ඔබගේ පව් කියා සිටින උන්වහන්සේ ඔබට කමාව දෙන පිණිස විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. இந்த இடத்தில் யாராவது வசதி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது மனஸ்தாப்பட்டால் நிச்சயமாகவே நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க அவர் தயவு பெறுத்தவராக இருக்கின்றார். Therefore,
one of you here, if you repent, God is faithful to forgive you. ඒ වගේම පළවෙනි කොරින්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදේ කියනවා முதலாம் கொரிந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் 1 Corinthians 1:9. පළවෙනි තෙසලෝනික 5:24 කියනවා උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකමින් මේ සහභාගීකමට අපව ගෙනාවා කියලා. முதலாம் தெசலோனிக்கர் 5:23 அவருடைய உண்மை தன்மையின் மூலமா இந்த ஐக்கியத்துக்குள் கர்த்தரங்களை கொண்டு வந்தார். 1 Thessalonians 5:24. Faithful is he that calleth you, who also will do it. උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තකමින් තමයි ගෙනාවේ. அவருடைய உண்மை தன்மை நிமித்தமாக கொண்டு வந்தார். එහෙනම් මේ ස්ථානයේ අපි සහභාගීකමට ගෙනලා තිබෙන්නේ මේ සහභාගීකම රැඳී සිටින්නේ අපගේ හොඳක් හෝ වටිනාකමක් නිසා නොවේ. ඒ උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම නිසාමයි. இந்த ஐக்கியத்துக்குள் கர்த்தரங்களை கொண்டு வந்திருப்பது எங்களுடைய நன்மையினால் அல்ல, அவருடைய உண்மை தன்மை நிமித்தமாகவே. We are brought to this fellowship because he is faithful unto us. දෙවෙනි තෙසලෝනික 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය කියනවා இரண்டாம் தெசலோனிக்கேயர் 2:3 2 Thessalonians 3:2. දෙවෙනි තෙසලෝනික 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය. இரண்டாம் தெசலோனிக்கேயர் 3:3 2 Thessalonians 3:3. கர்த்தரோ உண்மையுள்ளவர், அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி தீமையில் நின்று விலக்கி காத்து கொள்ளுவார். නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාසව සිටිනසේක. උන්වහන්සේ නුඹලා ස්ථිර කොට නපුරාගෙන් ආරක්ෂා කරනසේක. නපුරාගෙන් ආරක්ෂා කරනවා. பொல்லாங்கனில் இருந்து பாதுகாப்பார். Keeps you from all evil. නපුරාගේ අතට ඔබ බාර දෙන්නේ නැහැ. பொல்லாங்கனுடைய கையில் உங்களை ஒப்பு He shall கொடுப்பதில்லை. not give you unto the evil. උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. அவர் உண்மையுள்ளவராக He is இருக்கின்றார். faithful. ගැලවීම බෞද්ධ සුදුදාම් ලබා ගත්තා වූ අපිව උන්වහන්සේගේ අල්ලේ කොටා තිබෙනවා. ரட்சிப்பின் ஆசன பரிசுத்த அபிஷேகத்தை பெற்ற எங்களை அவருடைய உள்ளங்கையில் He வரைந்திருக்கின்றார். has carved us in his palm. ලියපු දෙයක් ගැන නොවේ උන්වහන්සේගේ අල්ලේ කොටා තිබෙනවා කියලා කියා තිබෙන්නේ. எழுதப்பட்ட காரியத்தை குறிப்பிட்டல்ல, அவருடைய உள்ளங்கையில் நம்மை We செதுக்கியுள்ளார். have been carved in his palm. ලියපු දෙයක් මැකෙන්න පුළුවන් කොටපු දෙයක් මැකෙන්නේ නැහැ. எழுதின காரியங்கள் மறைந்து போகலாம், செதுக்கின காரியங்கள் மறைந்து போவதில்லை. Ones which are written can be erased, but ones which are carved cannot be erased. එම නිසා උන්වහන්සේ අපව නපුරාගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න බය වෙන්න එපා. கர்த்தர் பொல்லாங்கனில் எங்களை பாதுகாப்பார், பயப்பட He வேண்டாம். shall keep us from all evil. ඔබට හිතන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ ඔබ අත්හැරියා, ඔබගේ ප්‍රශ්න උග්‍ර වෙනවා, උන්වහන්සේ ඔබ අත්හැරියා කියලා හැඟෙන්න පුළුවන්. නමුත් නපුරාගේ අතට ඔබ බාර දෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் நினைக்கலாம் உங்களுடைய பிரச்சனையை உக்கிரமாக்கி இருக்கின்றது, சத்துடைய கருத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டார் என்று. அப்படி அல்ல, பொல்லாங்கனுடைய கையில் உங்களை கர்த்தர் ஒருபோதும் ஒப்பு கொடுப்பதில்லை. You may think that you may have been forsaken, but God will keep you from all evil. පළවෙනි යෝහන් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදයේද කියනවා முதலாம் யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் 1 வசனம். John 5:18. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපදී සිටින කිසිවෙක් පව් නොකරන බව අපි දනිමුව. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපන් තැනැත්තේ තමාම ආරක්ෂා කරගන්නේය. தேவனால் பிறந்தவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம். தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான், பொல்லாங்கன் அவனை தொடான். ඒකට අන්තිම ටික මේ සිංහලෙන් කිව්වේ නැහැ. නපුරා උට අත ගසන්නේ නැත. பொல்லாங்கன் அவனை தொடான். The wicked one toucheth him not. උන්වහන්සේගේ සුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு மகிமை Peace be உண்டாகட்டும். the whole name of God. නපුරා ඔබට අත ගසන්නේ නැහැ. பொல்லாங்கன் உங்களை தொடுவதில்லை. විශ්වාස කරන අය හලෙලූයාව කියමු. விசுவாசிக்கிறவர்கள் அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். නපුරා ඔබට අත ගසන්නේ නැහැ. විශ්වාසයෙන් හලෙලූයා කියන්න. நம்பிக்கையுடன் அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ඔව් උන්වහන්සේ නපුරාගේ අතට අපව බාර දෙන්නේ නැහැ. கர்த்தர் பொல்லாங்கனுடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்பு He கொடுப்பதில்லை. shall not give us to the hands of the wicked. යෝබ්ගේ පොතේ පරණ කිවිසුමේ සුද්ධවන්තයෙක් ගැන අපිට දකින්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද ඔහුව ආරක්ෂා කළ ආකාරයේ සම්බන්ධව. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான் யோபு எவ்விதமாய் கர்த்தர் அவரை பாதுகாத்தார் என்பதை குறித்து யோபினுடைய புத்தகத்தில் We are வாசிக்கின்றோம். able to see how God protected Job. ඔහු වට කර විතරක් නොවේ ඔහුට ඇති සියල්ල වට කර වැට බැඳ තබා තිබෙනවා කියලා කියා තිබෙනවා. அவரை சுற்றி வேலி அடைக்கப்படவில்லை, அவரை சுற்றி அவருக்குண்டான யாவற்றையும் சுற்றி வேலி He made அடைக்கப்பட்டது. a hedge around everything he had. ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි එසේනම් ඔබ වටා පමණක් නොවේ ඔබගේ නිවස වටා සහ ඔබගේ භූමිය වටා උන්වහන්සේ වැටකින් වට කර තිබෙනවා. அன்பான தேவஜனமே, உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, உங்களையும் உங்களுடைய வீடுகளையும் உங்களுடைய உடைமைகளை சுற்றி அவர் வேலி அடைத்துள்ளார். God surrounds your house and you around with a hedge. උන්වහන්සේගේ සුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு மகிமை Praise be the உண்டாகட்டும். whole name of God. විශ්වාස කරන්න නපුරා අතට මාව දෙවියන් වහන්සේ බාර කරන්නේ නැහැ කියලා විශ්වාස කරන්න. பொல்லாங்குடைய கரத்தில் கர்த்தர்களை ஒப்பு கொடுப்பதில்லை என்று விசுவாசியுங்கள். He shall keep you away from the wicked. ඒ වගේමයි උන්වහන්සේගේ ගිවිසුම් වලට උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. அவருடைய உடன்படிக்கையில் அவருக்கு உண்மை He is உள்ளவர். faithful unto his covenant. දූතිය කතාව 7:9 අපිට ඒ ගැන දකින්න පුළුවන්. உபாகமம் 7:9 இதை குறித்து Deuteronomy வாசிக்கின்றோம். 7:9. හේබ්‍රෙව් 10:23 ඒ කතාවම කියලා තිබෙනවා. எபிரேயர் 10:23 இதை குறித்து வாசிக்கின்றோம். Hebrews 10:23. දෙවියන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් වලට දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. அவர் தம்முடைய உடன்படிக்கையில் உண்மை He உள்ளவர். is faithful unto his covenant. අපි කොච්චර අපි කරන ගිවිසුම් කට කෙරුවත්
දෙවියන් වහන්සේ එකම කිව්සුමක් කට කරන්නේ නැත. நாங்கள் அவரோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை மீறினாலும் கூட அவர் உடன்படிக்கை ஒன்றாயிலும் உடைத்து போடுவதில்லை. No matter how much we break his covenant, he is faithful unto us. එමනම් උන්වහන්සේ අප තුළ යහපත් වැඩක් ආරම්භ කෙරුවා කියලා පිලිප්පි 1:6 කියනවා. அவர் எங்களுக்குள் நற்கிரியை ஆரம்பித்தார் என்று பிலிப்பியர் 1:6 சொல்லப்படுகின்றது. Philippians 1:6, he has begun a good work in us. එමනම් උන්වහන්සේ පටන් ගත්තා වැඩේ උන්වහන්සේ පටන් ගත්තා වැඩේ නිම කිරීමට උන්වහන්සේ බල සම්පන්නයි. அவர் ஆரம்பித்த நற்கிரியை நிறைவேற்றி முடிக்க அவர் வல்லமை உள்ளவர். He is faithful to finish what he started. ඔබ වැටිච්ච අය දිහා බලන්න එපා. விழுந்து போனவர்களை குறித்து பார்க்க Let us வேண்டாம். not see the fall. ඒ ඔවුන්ගේ වැරදි නිසා තමයි වැටිලා ගියේ. அவருடைய பிள்ளை நிமித்தமாகவே விழுந்து போனார்கள். They have been fallen because of their ඒ නිසා faults. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වටන්නේ නැහැ. தேவன் ஒருபோதும் உங்களை வீழ்த்துவதில்லை. Therefore, he shall not make you fall. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ඔබව ආරක්ෂා කරනවා. கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். He will protect you. ඔබ උන්වහන්සේ සමග ඔබ මොන මොන කිව්සුම් කර තිබෙනවද උන්වහන්සේගේ පාර්ශවයෙන් 100%ම විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. என்னென்ன உடன்படிக்கை கர்த்தர் உங்களுடன் பண்ணியிருக்கின்றாரோ அவருடைய பக்கத்தில் 100% உண்மை உள்ளவர். God is faithful unto all the covenants he has made. 119 වෙනි ගීතාවලියේ 175 වෙනි පදයේද කියනවා අපිට පීඩාව එවන විටදීද උන්වහන්සේ එතනද විශ්වාසවන්තව සිටිනවා කියලා. 119 சங்கீதம் 175 எங்களுக்கு உபத்திரம் வருகின்ற பொழுது அந்த இடத்திலும் அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கின்றார். Psalms 119, 175, he is faithful unto us until, even amidst trials. කියවා මාගේ ආත්මය ජීවත් වේවා. එවිට ඒ ඔබට ප්‍රශංසා කරන්නේය. ඔබගේ විනිශ්චයෝ මට උපකාර කෙරෙත්වා. என் ஆத்மா பிழைத்திருக்கிறது, உம்மை துதிக்க கடவுது. உமது 119 75 ස්වාමිනී ඔබගේ විනිශ්චයන් ධර්මිෂ්ඨ බවත් විශ්වාසකමින් ඔබ මට පීඩා කළ බවත් දනිමි. 119 75 119 75 Psalms 119, 75. ස්වාමිනී ඔබගේ විනිශ්චයන් ධර්මිෂ්ඨ බවත් විශ්වාසකමෙන් ඔබ මට පීඩා කළ බවත් දනිමි. கர்த்தாவே, உமது நியாய தீர்ப்புகள் நீதி உள்ளவைகள் என்றும் உண்மையின்படி என்னை உபத்திரவப்படுத்தினீர் என்றும் විශ්වාසකමින් ඔබ මට පීඩා කෙරුවා කියලා කියා තිබෙනවා. உண்மையின்படி என்னை உபத்திரவப்படுத்தினீர் என்று Thou சொல்லப்படுகின்றது. in faithfulness has afflicted me. එම නිසා පීඩා එව්වන දෙවියන් වහන්සේ පීඩා තුලින් අපි ගමන් කරන විටදී ඒකින් ගැලවෙන්නද මාර්ගයක් උන්වහන්සේ සලසනවා. உபத்திரத்துக்குடாய் பயணிக்கின்ற பொழுது ரட்சிக்கத்தக்க மார்க்கத்தை உண்டு He பண்ணுகிறார். is able to redeem us amidst afflictions. හොෂයා 2:19 අපිට දකින්න පුළුවන්. ஓசியா 2:19 Hosea 2:9. විශ්වාසවන්තකමින් උන්වහන්සේ අපව පාවාගෙන තිබෙනවා. உண்மையாய் அவர் நம்மை தமக்கென்று நியமித்துக் He கொண்டார். has betrothed us through faithfulness. හොෂයා දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 19යි 20යි මේ ගැන කියා තිබෙනවා. ஓசியா 2:19-20 குறித்து Hosea கூறுகின்றது. 2:20. நித்திய விவாகத்திற்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன். நீதியும் நியாயமும் கிருபையும் உருக்க இரக்கமுமாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன். உண்மையாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன். நீ கர்த்தரை அறிந்து கொள்ளுவாய். මම නුඹ සදා කාලයටම පාවා ගන්නෙමි. එසේය ධර්මිෂ්ඨකමද විනිශ්චයද කරුණාවද අනුකම්පාවද ඇතුව නුඹ පාවා ගන්නෙමි. විශ්වාසකමින් නුඹ පාවා ගන්නෙමි. නුඹ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇඳින ගන්නෙහිය. උන්වහන්සේ විශ්වාසකමින් අපව පාවා ගන්නවා. உண்மையை அவர் எம்மை தமக்கென்று நியமித்துக் கொள்வார். He has betrothed us through faithfulness. ඔබගේ දීනියට සහකරුවෙක් සොයනවා නම් විශ්වාසවන්තම සහකරුවා නම් යේසුස් වහන්සේ පමණයි. உங்களுடைய மக்களுக்கு நீங்கள் ஒரு துணையாளர்கள் தேடுவீர்கள் என்றால் உண்மையுள்ள துணையாளர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. If you're finding a life partner for your daughter, God is the rightful partner. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு மகிமை Praise be உண்டாகட்டும். the whole name of God. මෙසේ උන්වහන්සේ අපට විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. இவ்விதமாய் கர்த்தர் எங்களுக்கு உண்மையுள்ளவராக In this way, இருக்கின்றார். he is faithful unto us. උන්වහන්සේ අපට විශ්වාසවන්තව තවත් නොයෙක් දේවල් වලට උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. මේ ස්වල්පයක් පමණයි ඔබ ගැන මේ ස්ථානයේ පවසනු ලැබුවේ. இன்னும் அநேக காரியங்களுக்கு கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். கொஞ்ச காரியத்தை மாத்திரம் He கூறினேன். is faithful unto us in many ways, only few were mentioned here. එම නිසා උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. அவர் உண்மையுள்ளவராக Therefore, he is இருக்கின்றார். faithful. අනිත් එක උන්වහන්සේ උන්වහන්සේ අපව ස්ථීර කරනවා කියලා කියා තිබෙනවා. அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். He confirms us. උන්වහන්සේ අපව ස්ථීර කරනවා. அவர் உங்களை He ஸ்திரப்படுத்துவார். confirms us. උන්වහන්සේ අපව ස්ථීර කරනවා කියලා කියා තිබෙනවා. அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். උන්වහන්සේගේ සුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு மகிமை Praise be the whole உண்டாகட்டும். name of God. අපිව උන්වහන්සේ ස්ථීර කරන්නේයි උන්වහන්සේගේ ඊමට අපව අපි සූදානම් කරගන්නා පිණිස. அவருடைய வரைக்கங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படிக்காகவே கர்த்தர் உங்களை He ஸ்திரப்படுத்துகின்றார். confirms us unto the day of his coming. එම නිසා අපිව යම් යම් දේවලින් උන්වහන්සේ අපව ස්ථීර කරන එක අපිට දකින්න පුළුවන්. ஒவ்வொரு காரியங்களின் மூலமாய் கர்த்தர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவதை We are காண்கின்றோம். able to see in what
what ways he පළවෙනි පේත්‍රස් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි 9 වෙනි පද අපි කියවමු. முதலாம் பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 8 9. First Peter 5, 8 and 9. සිහි ඇතිව අවදිවෙඳිල්ලා නුඹලාගේ විරුද්ධකාරයා වූ යක්ෂයා ගොරවන සිංහෙකු මෙන් කවරෙකු ගිලිගම්දෝ හෝයි සොයමින් ඔබ මොබැවිදින්නේය. ලෝකයෙහි සිටින නුඹලාගේ සහෝදරයන් කෙරෙහි එම දුක්ම පැමිණෙන බව දැන නුඹලාගේ ඇදහිල්ලේ ස්ථීරව සිට යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටපල්ලා. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள். ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறார். උන්වහන්සේ අපව ඇදිල්ලෙන් ස්ථීර කරනවා. அவர் உங்களை விசுவாசத்தில் He உறுதிப்படுத்துகிறார். has confirmed us through faithfulness. ඇදිල්ලෙන් අපව ස්ථීර කරනවා කියලා කියා තිබෙනවා. විශ්වාසය. එහෙමනම් අපි උන්වහන්සේගීමට යන්න මේ කිතුණු ජීවිතය ගත කරන්න ඇදිල්ලක් අපිට අනිවාර්යයි. அவருடைய வருகைக்கு செல்லும்படி விசுவாசம் அவசியமாக இருக்கின்றது. In order to move forward in this journey, we need faith. මේ කිතුණු ජීවිතය ගත කරන්න අපිට ඇදිල්ල අවශ්‍යයි. கிறிஸ்தவ ஜீவித்தை ஜீவிக்கும்படி விசுவாசம் அவசியம். We need faith in order to live this Christian life. එම නිසා උන්වහන්සේ අපව ඇදිල්ලෙන් පළමු කොට අපි මේ කිතුණු ජීවිතය සාර්ථකත්වයක් උදෙසා උන්වහන්සේ අපව ඇදිල්ලෙන් ස්ථීර කරනවා. கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தின் சாதகத்துக்காக விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்படுத்துகின்றார். In order to fulfill this Christian life, He has confirmed us through faith. මුල් පදය අමතක කරන්න එපා. மூல வார்த்தையை நீங்கள் மறக்க Let us வேண்டாம். not forget the initial උන්වහන්සේ අපව ස්ථීර කරනවා. උන්වහන්සේගේ මේ දාසයේදී අපි දෝෂ රහිතව සිටින පිණිස අපව ස්ථීර කරනවා. එහෙමනම් අපව ස්ථීර කරන්න පළමු දේ අපව ඇදිල්ලෙන් අපව ස්ථීර කරනවා. அவர் வரும் நாளில் நாங்கள் குற்றமற்றவர்களாய் காக்கப்படும்படி கர்த்தரை ஸ்திரப்படுத்துவார். முதலாவது காரியம் அவர் விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்படுத்துவார். He shall confirm us so that we may be found blameless on the day of His coming. නුඹලාගේ විරුද්ධකාරයා ඔබ ඇවිදිනවා කියලා කියා තිබෙනවා. உன்னுடைய எதிராளிக்கு பிசாசவன் அங்குமிங்கும் வகை தேடி சுற்றித் Your திரிகின்றார். adversary, the devil, walketh about like a roaring ගොරවන lion. සිංහෙකු මෙන් ඔබ ඇවිදිනවා කියලා කියා තිබෙනවා. கற்றுக்கின்ற சிங்கம் போல அவனை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடியே As a roaring lion walketh කාව about. ගිල දමන්දෝයි කියලා ඔබ ඇවිදිනවා කියලා කියා තිබෙනවා. அவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறார். Seeking whom he may devour. නුඹලාගේ සහෝදරයන් කෙරෙහි එම දුක්ම පැමුණුනා කියලා කියා තිබෙනවා. உங்களுடைய சகோதரர் மேல் அவ்விதமான பாடுகள் நிறைவேறினது. එහෙමනම් යක්ෂයා කරන කොටගෙන සෝදිසියක් ගැන මේ ඉස්සනේ කියා තිබෙනවා. பிசாசின் மூலம் வரும் சோதனை குறித்து சொல்லப்படுகின்றது. Mentions about the trials which comes through Satan. යක්ෂයා කාව අල්ලගන්නේමදෝ කියලා ඔබ ඇවිදිනවා කියලා කියා තිබෙනවා. பிசாசன் அவனை விழுங்கலாம் என்று அங்குமிங்கும் சுற்றித் திரிகின்றார். He walketh about seeking whom he may devour. නුඹලාගේ ඇදිල්ලේ ස්ථීරව සිට යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටපල්ලා. விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்த அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். Whom resist steadfast in faith. එතකොට අපි යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටින පිණිස අපිට ඇදිල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඇදිල්ලෙන් ස්ථීර වෙන්න කියලා කියා තිබෙනවා. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கும்படி விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்பட்டிருக்க வேண்டும். In order to resist the devil, we need faith. So therefore, we must be steadfast in his faith. එම නිසා ඇදිල්ලේ අපි ස්ථීරව සිටින්නට ඕනේ. ஆனால் நீங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். Let us be steadfast in his ඔබ faith. ඇදිල්ලෙන් චංචල වෙන කෙනෙක් නම් යක්ෂයාගේ ගුදුරක් ඇටියට මාරු වෙන්නට ඉඩක් තිබෙනවා කියලා මේ පදේ අපිට වහින්වරෝ භාෂාවෙන් කියා තිබෙනවා. நீங்கள் விசுவாசத்தில் சஞ்சலப்படும் ஒரு நபராக இருந்தால் நீங்கள் இது பிசாசுக்கு எதிர்த்து இங்க முடியாது என்று இது சுற்றி உழைத்து பேசுகின்றது. If you waver in faith, you will become the prey of the devil. පළවෙනි පේත්‍රස් 5 වෙනි පරිච්ඡේද 10 වෙනි පදයත් බලන්න. முதலாம் பேதுரு 5:10. First Peter 5:10. එවිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ තමන්ගේ සදාකාල තේජස නුඹලා කැඳවාගත් සියලු කරුණාවේ දෙවියන් වහන්සේම නුඹලා ස්වල්ප කලක් දුක් විඳ පසු නුඹලා සම්පූර්ණ කර ස්ථීර කර ශක්තිමත් කර පිහිටුවනසේක. கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை தம்முடைய நீதிய மகிமைக்கு அழைத்தவராக இருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாடுவிக்கிற உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவாராக. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. ලේලියා ආගන දෙන්නේ. நீங்கள் செவி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? Listening. ආමේන්. මදි. ආමේන්. බොහොම හොඳයි. மிகவும் நல்லது. බලන්න එතකොට අපිට දැන් ඇදිල්ලෙන් ස්ථීරව සිටින්න ඕනේ යක්ෂයාට විරුද්ධව සිටින පිණිස. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கும்படி விசுவாசத்தில் ஸ்திரமாக இருக்க We வேண்டும். must stay steadfast in faith in order to resist the devil. බලන්න ස්වල්ප කලක් නුඹලා දුක් විඳ පසු අපෝ ස්ථීර කරනවා කියලා කියනවා. එහෙමනම් මේ කිතුණු ජීවිතයේ ස්ථීරත්වයක් උදෙසා අපිට දුක් විඳීමක් පැමිණෙනවාමයි. கொஞ்ச காலம்
பாடு அனுபவித்த பிற்பாடு உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். அப்படி என்றால் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் நிச்சயமாகவே பாடுகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டும். After you have suffered a while, you may be established. Therefore, you'll be established after you go through sufferings. ස්ථීරව සිටින පිණිස උන්වහන්සේ අපට දුක් විඳීම ඔස්සේ අපට යන්නට සිදු වෙනවා. கர்த்தரை ஸ்திரப்படுத்தும்படி பாடுகளின் வாயிலாக செல்ல வேண்டும். Not to be established, you must go through sufferings. එම නිසා දෙවියන් ඔබ දුක් විඳීමක් ඔස්සේ යනකොට ඔබ දුක් වෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ස්ථීර කරන පිණිසයි මෙසේ දුක් විඳීම ඔබට එවා තිබෙන්නේ කියලා මතක තබා ගන්න. பாடுகள் கூட செல்கின்ற பொழுது நீங்கள் துக்கப்பட வேண்டாம். கர்த்தர் உங்களை நிலைநிறுத்தும் படிக்காகவே இவ்விதமாக கொண்டு செல்கின்றார். You should not worry if you're going through sufferings, because he is taking you through this suffering in order to establish you. හැබැයි කියා තිබෙනවා දුක් විඳීම ස්වල්ප කාලයක් කියලා කියා තිබෙනවා. உங்களுடைய பாடுகள் கொஞ்ச காலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. Suffered a while. එලිදර පොතේ කියන දින 10කට කියලා කියා තිබෙනවා. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் சொல்லப்படுகின்றது 10 நாள் உபத்திரவம் The book என்று. of Revelations mentions about 10 days of දින 10ක් නුඹ දුක් විඳීම යනවා දුක් විඳින් තුලින් යනවා කියලා කියා තිබෙනවා. 10 நாள் உபத்திரவப்படுவீர்கள் என்று வெளிப்படுத்தலில் வாசிக்கின்றோம். You go through tribulation for 10 days. එම නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔබවයි මාවයි ස්ථීර කරන්න අපිට දෙවියන් වහන්සේ එක මාර්ගයක අපව ගෙනියනවා. සමහර දුක් විඳීම් මාර්ගයක් ඔස්සේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ දුක් විඳීම් මාර්ගයේ ඔස්සේ අපව ගෙනියන්නේ අපව ස්ථීර කරන පිණිසයි. கர்த்தர் உங்களை இனி பாடுகள் கூட கொண்டு செல்லலாம். ஐவிதமாய் கொண்டு செல்வது அவர்களை அவருக்குள் ஸ்திரப்படுத்தும் முகமாகவே. God takes us through a certain part of suffering in order to establish us. එම නිසා දුක් විඳීම නැතුව ඔබට ස්ථීර වෙන්නට නොහැකිව තිබෙනවා. பாடுகள் இல்லாமல் ஸ்திரப்பட முடியாது. You cannot be established without suffering. කිතුණු ජීවිතයේ දුක් විඳීම නැතුව කිතුණු ජීවිතයක් නැති තරම්. பாடுகள் இல்லாமல் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் இல்லை. There is no Christian life without suffering. එම නිසා උන්වහන්සේ ඔබව ඇදිල්ලෙන් ස්ථීර කරන පිණිස එක එක මාර්ගවලින් ඔබව ගෙනියනවා. මේ ඇදිල්ලෙන් ඔබව ස්ථීර කරන පිණිසයි. விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்படுத்தும்படி பல்வேறுமான பாதைகளில் உங்களை கொண்டு செல்கிறார். He takes us through various paths in order to establish us in faith. එම නිසා මේ ඇදිල්ල නැති කරගත්තා නම් ඇදිල්ල වර්ධනය නොකරා ගත්තා නම් කුමක්ද සිදුවන්නේ? මේ ඇදිල්ලේ මේ කිතුණු ජීවිතේ සිටීමට නොහැකි වෙනවා. விசுவாசத்தில் நீங்கள் நிலைத்திராவிட்டால் கடைசி வரை இந்த கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் நிலைநிற்க முடியாமல் இருக்கும். If you lose this faith, you will be unable to remain in this Christian life. දැන් අපේ ද්විතීය කතා 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදයට පැමිණෙමු. உபாகமம் 28:9. Deuteronomy 28:9. උන්වහන්සේ අපව ශුද්ධකම උදෙසා ස්ථීර කරනවා. ශුද්ධ සෙනගක් හැටියට උන්වහන්සේ අපව ස්ථීර කරනවා කියලා කියා තිබෙනවා. பரிசுத்த ஜனதமாய் பரிசுத்தத்துக்கு என்று அவர் ஸ்திரப்படுத்துவார். He established us unto holiness. ඇයි මේ එක එක දේවල් උන්වහන්සේ අපව ස්ථීර කරන්නේ? උන්වහන්සේගේ මේ දවසේදී අපේ දෝෂ රහිතව සිටින පිණිසයි. அவர் வரும் நாளில் குற்றமற்றவர்களாய் இருக்கும்படி ஒவ்வொரு காரியங்கள் கூட Not ஸ்திரப்படுத்துகின்றார். to be found blameless in the day of his coming. පළමු කොට ඔබ අසනු ලැබුවා දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ඔබව ඇදිල්ලෙන් ස්ථීර කරනවා කියලා. முதலாவது நீங்கள் கேட்டீர்கள் கர்த்தர் விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்படுத்துவார். He establishes us through faith. යේසුස් වහන්සේගේ මේ දවස සම්බන්ධව කියා තිබෙනවා ඇදිල්ලේ ඊට පෙර ඇදිල්ලේ වැටියාමක් ගැන දේව වචනේ කියා තිබෙනවා. விசுவாசத்தின் விழுகை குறித்து நாங்கள் இதற்கு முன்பதாக යේසුස් වහන්සේගේ මට පෙර ඇදිල්ලේ වැටියාමක් ගැන කියා තිබෙනවා. இயேசு வரைக்கும் முன்னது விசுவாசத்தில் விழுகை குறித்து பார்க்கின்றோம். Before the ascension of Jesus, we are able to see being fallen in faith. උන්වහන්සේ පැමිණෙන්නට ඇදිල්ල සම්භවයද කියලා කියා තිබෙනවා. එහෙමනම් අපි ඇදිල්ලේ ස්ථීරව සිටින්නට ඕන. දැන් අපි දෙවෙනි කාරණාව හැටියට සුද්ධකම උන්වහන්සේ අප තුළ ස්ථීර කරන්න කැමති වෙනවා. அவர் வரும் பொழுது விசுவாசத்தை காண்பார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படி என்றால் விசுவாசத்தில் ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது அம்சமாக பரிசுத்தத்தில் ஸ்திரப்பட வேண்டும். We must be steadfast in faith, and secondly, we must be steadfast in our holiness. එම නිසා අපගේ සුද්ධකමෙන් අපි ස්ථීරව සිටින්නට ඕන. எங்களுடைய பரிசுத்தத்தில் நிலைத்திருக்க Let வேண்டும். us be steadfast in our මේ holiness. සුද්ධකමෙන් අපි ස්ථීරව සිටින පිණිස අපි කුමක් කළ යුතුද කියලා ද්විතීය කතා 28ෙම කියා තිබෙනවා. இந்த பரிசுத்தத்தில் ஸ்திரப்படும்படி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உபாகமம் 28 சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. It is mentioned as to how we must be steadfast in his holiness. එකක් උන්වහන්සේගේ මාර්ගවල හැසිරෙන්නට ඕන. முதலாவது அவருடைய வழிகளில் நடக்க வேண்டும். Not to walk in his අනිත් ways එක උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වන්නට ඕන. அவருடைய பிரமாணங்களை கைக்கொள்ள and வேண்டும். keep his commandments. අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා කඩ කෙරුවා නම් ඒ කියන්නේ අපගේ ජීවිතේ සුද්ධකමෙන් අපි ගෙලී ගොස් තිබෙනවා. அவருடைய பிரமாணங்களை மீறினால் நாங்கள் பரிசுத்தத்தில் மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். If you are breaking his law, you are going astray from this holiness. අය වගේමයි උන්වහන්සේගේ මාර්ගවල අපි හැසිරෙන්නට ඕන. அவருடைய வழிகளில் நடக்க Let us வேண்டும். walk in his ways. උන්වහන්සේගේ මේ දවසේ දෝෂ රහිතව සිටින පිණිස සුද්ධකම සුද්ධ වූ ජීවිතය ඊටාම වැදගත් තිබෙනවා. அவருடைய வரும் நாளில் குற்றமற்றவர்களாய் காணப்படும்படி நாங்களுக்கு பரிசுத்த ஜீவியம் அவசியம். Holiness is more important to found blameless in the day of his coming. යෙරෙමියා මේ සම්බන්ධව කියනවා පුරාණ මාවතක් ගැන පුරාණ මාවත කියලා ඔහු හඳුන්වන මේ සුද්ධකමේ මාර්ගය පුරාණ මාවත හැටියට ඔහු හඳුන්වනු ලබනවා. இனிமே அதை குறித்து சொல்லும் பொழுது இந்த பரிசுத்த வழியை பூர்வ எல்லை குறி என்று சொல்கின்றார். This
යසායා 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔහු කියනවා මේ ශුද්ධ වූ මාර්ගය මේක අලුත් මාර්ගයක් කියලා කියා තිබෙනවා. ஏசாய் 35 பரிசுத்த வழி இது புதிதான வழி என்று Isaiah சொல்கிறார். 35, this path of holiness is a new way. ඒ වගේමයි මතේ තුමාගේ සුභාරංචිය මේ ගැන කියනවා මේක පටු මාර්ගය කියලා ඔහු හඳුන්වනු ලබනවා. மத்தேயு சுவிசேஷத்தில் இடுக்கமான வழி என்று In the அறிமுகப்படுத்துகின்றார். Gospel of Matthew, this path of holiness is very narrow. එමනම් පටු මාර්ගය පුරාණ මාර්ගය අලුත් වූ මාර්ගය මේක තමයි ශුද්ධ වූ මාර්ගය. இடுக்கமான வழி பூர்வ வழி புதிய வழி இதுவே பரிசுத்த வழி. This ancient, narrow, new path is the path of holiness. එම නිසා අපි මේ මාර්ගේ ගමන් කරන්නට ඕනේ. ஆனபடியால் இந்த வழியில் பயணிக்க Therefore, வேண்டும். let us walk in his way. ඔබකට හැඟෙනවද මේ මාර්ගයෙන් ඔබ මම්මුලා වුණා ඔබ මාර්ගයෙන් ඔබ ඉවතට විසි වුණා කියලා කරුණාකර මේ ශුද්ධකමේ මාර්ගයට මේ පටු මාර්ගයට පුරාණ මාවතට ඔබ ඇතුළු වෙන්නට ඕනේ. இந்த வழியை விட்டு விலகி வழி தவறி போயிருப்பதாய் உணர்கிறீர்களா? தயவு செய்து இந்த பரிசுத்த வழி பூர்வ வழிக்குள் மறுபடியும் பிரவேசியுங்கள். If you feel like you're going astray, please come back to this path of holiness. එම නිසා ශුද්ධ වූ ජීවිතයක් අපිට අවශ්‍යයි. ஆனபடியால் பரிசுத்த ஜீவியம் உங்களுக்கு அவசியம். Therefore, we need a life of holiness. එම නිසා ශුද්ධ වූ ජීවිත උදෙසා අපි පුරාල්ලමු අපි. பரிசுத்த ஜீவியத்துக்காய் போராடுவோம். Let us ශුද්ධකම නැතුව කිසියෙක් උන්වහන්සේ නොදක්නා බැවින් උන් ශුද්ධකම අනුව ඵලයල්ලා කියලා හේබ්‍රේ පොතේ කියා තිබෙනවා. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் அவருக்கு தரிசிக்க முடியாது. ஆனபடினால் பரிசுத்தமா இருக்க நாடுங்கள் என்று எபிரேயர் புத்தகத்தில் வாசிக்கின்றோம். no one can see him without holiness. එම නිසා ශුද්ධකමේ උන්වහන්සේ අප ස්ථිර කරන්න කැමති වෙනවා. பரிசுத்தத்தில் ஸ்திரப்படுத்த விரும்புகின்றார். He's desiring us to establish us to holiness. මේ උදෙසා ඔබ කුමක් කළ යුතුද? இதற்காக நீங்கள் என்ன செய்ய What are we வேண்டும்? supposed to do? ඔබට දී තිබෙනා ආඥාවල් කඩ කරන්නේ නැතුව ඒවා පිළිපදින්න. உங்களுடைய பிரமாணங்களை நீங்கள் கைக்கொள்ள வேண்டும். We must not break the commandments. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට ප්‍රශංසාව වේවා. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு மகிமை Praise be the உண்டாகட்டும். whole name of God. ඔබට හැඟෙනවද උන්වහන්සේගේ ආඥා ඔබ කඩ කර තිබෙනවා කියලා? නැවත වාරයක් ඔබ හරිගස්ස ගන්න නැවත වාරයක් ආඥා පිළිපදින தත්ත්වයට ඔබ කරුණාකර පැමිණෙන්න. கர்த்தருடைய கட்டளையை மீறி இருப்பதாய் உணர்கிறீர்களா? மறுபடியும் கைக்கொள்ளும் நிலவரத்துக்குள் வாருங்கள். If you have broken his commandments, come back to the state where you follow his commandments. දැන් අපි 90 වෙනි ගීතාවලියට පැමිණෙන විට 90 சங்கீதம் Psalms 90. 90 වෙනි ගීතාවේ 17 වෙනි පදේ කියා තිබෙනවා. 90 சங்கீதம் 17 வசனம். Psalms 90:17. උන්වහන්සේ අත්වල වැඩ ස්ථීර කරනවා කියලා කියා තිබෙනවා. எங்களுடைய கையின் வேலைகளை ஸ்திரப்படுத்துவார். Establish the work of our hands. මේක අත්වල වැඩ කියන අවස්ථාවේ මේක අපිට ක්‍රියාවන් හැටියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. கையின் வேலையின் சொல்லும் பொழுது கிரியைகளை பார்க்கின்றோம். Work of hands show some kind of action. එක පැත්තකින් අපි කරන සේවය වෙන්න පුළුවන්. ஒன்று நாங்கள் செய்யும் ஊழியம், It can be our ministry. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපගේ ක්‍රියා කලාපය උන්වහන්සේ ස්ථිර කරන්න කැමති වෙනවා. மற்றது எங்களுடைய கிரியைகளை அவர் ஸ்திரப்படுத்த விரும்புகின்றார். Or he's trying to establish our actions. ඔබ අර්ථකාලීන සේවකයෙක් හැටියට ඔබ දෙවියන් වහන්සේ යම්කිසි සේවයක් කළ යුතුවම තිබෙනවා. பகுதி நேர ஊழியராய் கத்தருக்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட ஊழியத்தை செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றீர்கள். As a worker, you're supposed to fulfill his ministry. ඔබ අර්ධකාලීන සේවකයෙක් හැටියට ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දෙසා සේවයක් කළ යුතුවම තිබෙනවා. பகுதி நேர ஊழியராய் கத்தருக்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட ஊழியத்தை செய்ய As வேண்டியிருக்கின்றது. a part-time worker, you're supposed to fulfill his ඒ ministry. වගේමයි අපගේ අත්වල වැඩය අපගේ ක්‍රියාව උන්වහන්සේ ස්ථිර කරන්න කැමති වෙනවා. அவ்விதமாய் உங்களுடைய கையின் கிரியைகளை கத்தர் ஸ்திரப்படுத்த He விரும்புகின்றார். decides to establish the work of our hands. එම නිසා අපගේ ක්‍රියාවන් උන්වහන්සේගේ ස්වභාවයට මාරු වෙන්නට ඕනේ. எங்களுடைய கிரியைகள் அவருடைய சுபாவத்துக்கு ஒப்பாக மாற வேண்டும். Our actions should be the likeness of his image. ඔබගේ උත්සාහය යේසුස් වහන්සේගේ මේ දවසේදී ඔබ දෝෂ රහිතව සිටීමට නම් මෙන්න මේ කරුණු කාරණාවලින් උන්වහන්සේ ඔබව ස්ථිර කළ යුතු තිබෙනවා. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது குற்றமற்றவர்களாய் காணப்படுவது உங்களுடைய முயற்சி என்றால் இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் நீங்கள் ஸ்திரப்பட்டிருக்க வேண்டும். To be found blameless in the day of his coming, you must be found established in these. ඔබගේ ක්‍රියාවන් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ කෙසේ තිබෙනවද කියලා හොයලා බලන්න. உங்களுடைய கிரியையில் கர்த்தருடைய பார்வையில் எவ்விதம் இருக்குது என்று ஆராய்ந்து பாருங்கள். Observe yourselves and see as to how your actions are. නැවත වරක් ඔබගේ ක්‍රියාවන් ස්ථිර කරන්න කැමති වෙනවා. மறுபடியும் உங்களுடைய கிரியைகளை கர்த்தர் ஸ்திரப்படுத்த விரும்புகின்றார். Decides to establish the work of our hands. ඔබ කරන ඔබගේ ක්‍රියාව කලාපය ඔබගේ ක්‍රියා කලාපය කුමක්ද කියලා උන්වහන්සේ බලාගෙන සිටිනවා. உங்களுடைய கிரியையில் எவ்விதம் என்று கர்த்தர் பார்க்க விரும்புகின்றார். He decides to see the work of your hands. එම නිසා ක්‍රියාව ස්ථිර කරන්න කැමති වෙනවා. கர்த்தருடைய கையின் கிரியைகளை ஸ்திரப்படுத்த He விரும்புகின்றார். established the work of your යාකෝබ් hands. 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදේ අපිට දකින්න පුළුවන්. யாக்கோபு 5:8 James 5:8. උන්වහන්සේ අපගේ සිත ස්ථිර කරනවා කියලා කියා තිබෙනවා. கர்த்தருடைய இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார். Establishes our heart. බලන්න යාකෝබ් 5:8 කියන්නේ සිත නැත්නම් ශරීරයේ වෙන අවයවය පාදේ ස්ථිර කරනවා අත ස්ථිර කරනවා එහෙම දෙයක් නොවේ සිත ස්ථිර කරනවා කියලා කියා තිබෙනවා. එහෙමනම් අපගේ සිත චංචල නොවේ ස්ථිර අධිෂ්ඨානයක් අප තුළ තිබෙන්න ඕනේ. யாக்கோபு 5:8 இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். வேறு
வேறு எந்த பாகங்களை உடலில் சொல்லப்படவில்லை. இதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவதா சொல்லுகிறார். அப்படி என்றால் எங்களுடைய ஸ்திரம் சஞ்சலப்படாதபடி அதை ஸ்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். James 5:8 establish your heart. He is desiring to establish your heart. Therefore if you should not waver in your heart. ඒ පදේ කියවමු. அந்த வார்த்தை வாசிப்போம். நீங்களும் நீடிய பொறுமையோடு இருந்து உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துங்கள், கர்த்தரின் வருகை සමීපமாயிருக்கிறது. නුඹලාත් ඉවසිල්ලෙන් සිටපල්ලා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඊම ළඟව තිබෙන බැවින් නුඹලාගේ සිත් ස්ථිර කරගනිල්ලා. සිත ස්ථීර කරන්න ඕනේ. உங்களுடைய இதயத்தை ஸ்திரப்படுத்த வேண்டும். Establish your heart. ඔබගේ සිත කෙසේද තිබෙන්නේ? உங்களுடைய இதயம் எவ்விதமாக இருக்கின்றது? What is the state of your heart? දෙසිතක් ඔබට තිබෙනවද? இருமனது இருக்கின்றதா? You got a heart. පල්ලියට එනකොට එන එක විදියකට, ஆலயத்துக்கு வரும் பொழுது ஒரு விதம், You come in a different way. When you ලෝකයට come යන to විට church, තවත් විදියකට, ஊழியத்துக்கு செல்லும் பொழுது இன்னும் ஒரு விதம், go in another way රැකියාවට to යන විට work, වෙනවත් විදියකට. வேலைக்கு செல்லும் பொழுது go இன்னும் in ஒரு another விதம். way to work. දෙසිස් ඇත්තා දෙවියන් වහන්සේගෙන් කිසිම ආශිර්වාදයක් ලබා ගන්නේ නැතයි කියලා කියා තිබෙනවා. இருமனம் உள்ளவன் தேவனிடமிருந்து ஆசீர்வாதத்தை இந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற மாட்டான் என்று A சொல்லப்படுகின்றது. double-minded person shall not receive blessings from the Lord. එම නිසා අපගේ සිත ස්ථීර කරගන්නට ඕනේ. ஆனபடியால் நம்முடைய இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ள Therefore let வேண்டும். us establish our heart. ශාද්‍රාක් මේෂාක් අබේද්නගෝ ගැන බලන්න. ஷத்ரக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை பாருங்கள். Look at Shadrach, Meshach, ඔවුන් and මොනවද Abednego. කිව්වේ? அவர் இன்னும் What did they சொன்னார்கள், say? දෙවියන් වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කරනවා තමයි. கர்த்தர்களை பாதுகாப்பார். It is true that God protects us. හැබැයි ආරක්ෂා කරන්නේ නැත්නම් අපි මේකට නමස්කාර කරන්නේ නැහැ. එච්චරට දැඩි සිතකින් ඔවුන් සිත ස්ථිරත්වයක් ඔවුන් තුළ දක්වනු ලැබුවා. அவர் விடுவிக்காமல் போனாலும் கூட நாங்கள் இவற்றை ஆராதிப்பதில்லை என்று அவ்வளவாய் அவர்கள் மனது தைரியமாக இருந்தது. Even if he shall not deliver us, we will not worship this image. Emanis. They stood steadfast in it. එම නිසා අපගේ සිත ස්ථිර කරගන්නට ඕනේ. ஆனபடியால் நம்முடைய இதயத்தை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ள Therefore let வேண்டும். us establish our දෙවියන් hearts. වහන්සේ මාව සුව කරනවා. கர்த்தர் என்னை குணமாக்குவார். God will heal us. උන්වහන්සේ මාව සුව කරන බල සම්පන්නයි. கர்த்தர் என்னை குணமாக்க வல்லமை God உள்ளவர். is able to heal me. හැබැයි සුව කරන්නේ නැති වුණත් මම ඒ තැනට මේ තැනට යන්නේ නැහැ. ස්ථිරව සිටිනවා. சுகமாக்காலும் கூட இந்த இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு செல்ல மாட்டேன், நான் ஸ்திரமாக இருப்பேன். Even if he doesn't heal me, I will remain steadfast. මෙන්න මේ වගේ ස්ථිරත්වයක් අපිට අවශ්‍යයි. இவ்விதமான ஸ்திரத்தன்மை எங்களுக்கு வேண்டும். Let us come to this establishment. අස්ථිර වෙන්නට එපා. ආත්මික ජීවිතේ ඔබ ස්ථිර කරගන්නට ඕනේ. ஆவிக்குரிய ஜீவிතத்தில் அசையாமல் நிலைத்திருக்க வேண்டும். You must be steadfast in your spiritual life. සමහර අයට සෝදිසියක් ආපුවම අස්ථිර වෙනවා, කැළඹෙනවා. சில சோதனை வந்த பாடத்தில் சஞ்சலப்பட்டு அசைகின்றார்கள். Some tremble when it comes when උන්වහන්සේව අත්තරින තත්ත්වයට පත් වෙනවා. கர்த்தரை கைவிடும் நிலையத்துக்கு வந்து come to விடுகின்றார்கள். a situation where the Lord forsakes එසේ them. නොවේ අපි ස්ථිරව සිටින්නට ඕනේ. அப்படி இல்லை, நாங்கள் ஸ்திரமாக இருக்க We வேண்டும். must remain steadfast. අපගේ සිත ස්ථිර කරගන්නට ඕනේ. எங்களுடைய இதயத்தை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ள Our வேண்டும். hearts must be established. දැන් 40 වෙනි ගීතාවලිය කියා තිබෙනවා. 40ாம் சங்கீதம் Psalms chapter 40. 40 වෙනි ගීතාවලිය දෙවෙනි පදේ අපිට දකින්න පුළුවන්. 40ாம் சங்கீதம் 2ாம் வசனம். Psalms chapter 40 verse 2. උන්වහන්සේ අපගේ ගමන් ස්ථිර කරනවා කියලා කියා තිබෙනවා. கர்த்தருடைய பயணங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். He establishes our ways. උන්වහන්සේ පර්වතයක් මත මාගේ පාද තබා මගේ ගමන් ස්ථිර කෙරුවා කියලා කියා තිබෙනවා. கண்மணியின் மேல் அடிகளை வைத்து என்னுடைய பாதங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். Set my feet upon a rock and establish my goings. එම නිසා අපගේ පාද ස්ථිර කරනවා. எங்களுடைய பாதங்களை He ஸ்திரப்படுத்துவார். establishes our feet. ඔබ යෙරුසලම් මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. எருசலேம் பாதையில் செல்கின்றீர்கள். Travel the path of ඔබ සියොන් මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. சீயோனின் வழியில் Go in the செல்கின்றீர்கள். path of Zion. එහෙමනම් කිසිසේත්ම ඔබගේ ගමන් මාර්ගය ඔබ ඒට මේට මාරු කරන්න හොඳ නැත. அப்படினால் ஒருபோதும் உங்களுடைய வழிகளையும் அங்கும் இங்கும் திசை திருப்ப கூடாது. Therefore your direction should not be changed. ඔබගේ ගමන ස්ථිර කරගන්නට ඕනේ. உங்களுடைய பயணத்தை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ள Your வேண்டும். goings should be established. ගීතිකාකරු කියන මාගේ පාද පර්වතය පිට තැබුවා මගේ ගමන් ස්ථිර කෙරුවා කියලා කියා තිබෙනවා. என்னுடைய பாதங்களை கண்மணியின் மேல் வைத்து அதை ஸ்திரப்படுத்தினார் என்று சங்கீதக்காரன் கூறுகின்றார். Set my feet upon a rock and establish my goings. එම නිසා අපේ මැත්තේනේ අපගේ ගමන අපි ස්ථිර කරගනිමු අපි. பிரியமானவர்களே, எங்களுடைய பயணங்களை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்வோம். Therefore dearly beloved, let us establish our goings. ඔබ මිස්රයේ සිට කානාන් දේශයේ දක්වා ගමන් කරන පිණිස උන්වහන්සේ ඔබ තෝරගත්තා. මෙන්න මේ මාර්ගයේ ඔබ ගමන් කරමින් දැන් සිටිනවා. எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேலை கானானை நோக்கிய பயணத்தில் கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டார். இந்த பயணத்தில் நீங்கள் வழிநடந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். God has chosen you for the journey from Egypt to Canaan in order to go in this way. එම නිසා ඔබගේ පාදය වෙන පැත්තකට හෝ පිටිපස්සට තබන්නේ නැතුව මේ ගමන් මාර්ගයේම ඔබ ගමන් කළ යුතු තිබෙනවා. ஆனபடியால் நீங்கள் அங்கும் இங்கும் திசை திருப்பாமல் இந்த பாதையில் நீராக செல்ல வேண்டும். Therefore your feet shall not be set in any other direction or set backward. It should go in the correct path. මේ ගමන දිවීමකටද අපිට සමාන කරන්න පුළුවන්. මාගේ ගමන් කියන අවස්ථාව ගමන් ස්ථිර කෙරුවා කියන අවස්ථාවේදී මේ ගමන අපිට දිවීමකටද සමාන කරන්න පුළුවන්.
நம்முடைய பயணத்தை ஸ்திரப்படுத்துகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பயணத்தை ஓட்டத்துக்கு ஒப்பிடலாம். This journey can be considered as a race. ඔව් එම නිසා අපගේ මේ දිවීම අපි දුවගෙන සිටිනවා. இந்த ஓட்டத்தை ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். We are running this race. එම නිසා අපගේ දිවීම අපේ ස්ථීර කරගන්නට ඕනේ. நம்முடைய ஓட்டத்தை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Let us establish දෙවනි තිමෝති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ සුත්තර පාල්තුමා කියනවා මගේ දිවීමේ මම කෙලවරට ගියා කියලා කියා තිබෙනවා. 2 தீமோத்தேயு 4:7 என்னுடைய போராட்டத்தை ஓட்டத்தை முடித்தேன். 2 Timothy 4:7 I have reached the ends of my race. එම නිසා අපගේ ගමනාන්තයට අපි ගමන් කරන්නට ඕනේ. அப்படினால் பயணத்தின் முடிவை அடைந்து கொள்ள வேண்டும். Therefore, let us know the ඔබගේ end. දිවීම ස්ථීර කරගන්නට ඕනේ. உங்களுடைய ஓட்டத்தை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Let us establish our ඔබගේ දිවීම එමේ අතට ඩයිවර්ට් කරන්න ඔබගේ දිවීම නතර කරන්න නපුරු ආත්ම වෙන්න පුළුවන් නපුරු බලවේග වෙන්න පුළුවන් ලෝකය වෙන්න පුළුවන් මෙසේ ක්‍රියා කරන්නට පුළුවන්. உங்களுடைய ஓட்டத்தை திசை திருப்பும்படி பொல்லாத ஆவிகள் உலகம் கிரியை செய்யலாம். certain evil spirits can hinder your journey. උන්වහන්සේගේ සුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு மகிமை The உண்டாகட்டும். whole name of God. එම නිසා අපි දුවමින් සිටිමු අපි. அப்படினால் Therefore, ஓடிக்கொண்டிருப்போம். let us keep running. සමහරට අපගේ දිවීම කෙලවර වුණොත් ඒ ස්වාංශයේ ඊමට පෙර උන්වහන්සේ අපව ඔසවා ගන්නට පුළුවන්. சிலுவையில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை வரைக்கும் பொழுது எங்களுடைய ஓட்ட முடிவடைந்து விட்டால் அவர் உங்களை எடுத்துக்கொள்வார். Before the coming of Jesus, our race may end and the Lord would take us. එසේ නැතිනම් උන්වහන්සේ පැමිණෙන විටදී අපගේ දිවීමේ කෙලවලට අපි පැමිණෙන්නට ඕන. ඒ උදෙසා අපව ස්ථිර කරනවා. අපගේ ගමන අපගේ දිවීම උන්වහන්සේ ස්ථිර කරනවා. அதுவரைக்கும் நிலைத்திருந்தால் கர்த்தருடைய வருகை நாளில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்படி எங்களுடைய ஓட்டத்தை நாங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். அதற்காய் கர்த்தரங்களை நிலைநிறுத்துவார், In ஸ்திரப்படுத்துவார். order to be raptured in His coming, we must reach the final destination of our journey. එම නිසා ඔබගේ දිවීමේ ස්ථිරත්වයක් ඔබට තිබෙනවද? ஓட்டத்தை குறித்து ஒரு உறுதி இருக்கின்றதா? Is there an establishment in your journey? ඔබගේ ගමනේ ස්ථිරත්වයක් තිබෙනවද? உங்களுடைய பயணத்தில் ஒரு ஸ்திரத்தன்மை Is there இருக்கின்றதா? an establishment in your ඔබ going? යන්නව මාර්ගය නිවැරදි ඔබ යන්නව මාර්ගය හරි කියලා ඔබට හැඟෙනවද? நீங்கள் செல்லும் வழி சரி என்று நினைக்கின்றீர்களா? Do you think that the way you are going is right? Or wrong? උන්වහන්සේ ගමන ස්ථිර කරනවා. அவருடைய பயணத்தை He ஸ்திரப்படுத்துவார். establishes your ways. ලීලියා සමහර අය නින්දට වගේ ආවා ඉවර කරන්න. சிலருக்கு நித்திரை மயக்கம் வந்து விட்டது. ஆனபடினால் முடிக்கின்றேன். භාගයට භාගයක් අහන් හිටියේ නෑ. அரைக்கரவாசி பேர் செவிமடுக்கவில்லை. අහඹලෙස මං අහන්නම් කාගෙන් හරි නැකිලා කියන්න පුළුවන්ද? ඔව් බ්‍රදර් මේකයි කියාගෙන ගියේ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? குறிப்பிட்ட நபரை எழுப்பி கேட்டால் என்னுடைய காரியங்களை சொல்ல முடியுமா? පුළුවන් අය හලෙලුයා முடிந்தவர்கள் அல்லேலூயா ආයෙත් சொல்லுங்கள். අහනවා கேட்பேன். ලේලියා පොඩ්ඩක් බය වුණානේ. பயப்பட்டீர்கள். ඉතින් අපගේ ගමන් මාර්ගය ගමන ස්ථීර කරගන්නිමු අපි. எங்களுடைய பயணத்தை ஸ்திரப்படுத்திக் Our கொள்வோம். goings should be established. නපුරු ආත්ම වෙන්න පුළුවන්, ලෝකයේ වෙන්න පුළුවන්, මිතුරන් වෙන්න පුළුවන්, අපගේ මාංශ වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ යන්නව ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරන්න, අපගේ මේ දිවීම වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඒ කිසිම දෙයකට ඔබ ඉඩ දෙන්න එපා. ඔබගේ ගමන, ඔබගේ දිවීම සාර්ථක ලෙස ඔබ දුව යන්නට ඕනේ. பொல்லாத ஆவிகள் எந்த விதத்திலும் உடைய பயணத்தை திசை திருப்ப முயற்சிக்கும் இடம் கொடுக்க வேண்டாம். சாதகமாய் உடைய ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்க வேண்டும். Various hindrances can direct you in different ways. We should not go astray from this path. දෙවනි තෙසලෝනික දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදයෙන් අපි ඉවර කරමු. 2 தெசலோனிக்கர் 2:10 நிறைவு செய்வோம். 2 Thessalonians 2:17. නුඹලාගේ සිත් සනසා සියලු යහපත් ක්‍රියාවලද වචනවලද නුඹලා ස්ථීර කරනසේක්වා. உங்களுடைய இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்த எல்லாவித நற்கிரிகளிலும் உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலம் அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். Comfort your hearts and establish you in every good word and work. වචන සහ ක්‍රියාවන්. வார்த்தையும் கிரியையும். Word and work. වචන සහ යහපත් ක්‍රියාවන්. வார்த்தையும் நற்கிரியைகளும். Good words and work. ඔබ අනිත්‍යයට යහපත කරමින් සිටිනවද? நீங்கள் மற்றவருக்கு நன்மை செய்து Do you do கொண்டிருக்கின்றீர்களா? good to the others? ඔබ අනිත්‍යයට උදව් කරමින් සිටිනවද? மற்றவருக்கு உதவி செய்து Are you கொண்டிருக்கின்றீர்களா? helping the others? වචන වලින් ඔබ අනිත්‍යයට උදව් කරමින් සිටිනවද? வார்த்தையினால் மற்றவருக்கு உதவி செய்து Are you helping the கொண்டிருக்கின்றீர்களா? others through your words? ඔබට පුළුවන් දෙයින් ඔබ අනිත්‍යයට උදව් කරමින් සිටිනවද? முடிந்தளவு மற்றவருக்கு உதவி செய்து Are கொண்டிருக்கின்றீர்களா? you helping others in every way you can? උන්වහන්සේගෙන් ඔබ ස්ථිර කරන්න කැමති වෙනවා. கர்த்தர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்த He விரும்புகின்றார். desires to establish අනවශ්‍ය වචනයක් ඔබගේ මුඛයෙන් පිට නොවන පිණිස ඔබ ස්ථිරව සිටින්න. தேவையற்ற வார்த்தைகள் உங்களுடைய வாயிலிருந்து புறப்படாதபடி நீங்கள் ஸ்திரப்படுங்கள். Let us establish that no wrong words shall not come from our යහපත් ක්‍රියාවලින් යහපත් ක්‍රියා කරන පිණිස උන්වහන්සේ අපව ස්ථිර කරනසේක්වා. நற்கிரியைகளை செய்யும்படி கர்த்தர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவாராக. establishes us for good work. උන්වහන්සේ අපව ස්ථිර කරනවා. ඒ වගේම
ඒකම උන්වහන්සේ අපට විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. கர்த்தர் இஸ்திரப்படுத்திய உண்மையுள்ளவராக இருப்பார். Establishes us and His දෝෂ රහිතව මේ ස්ථානසේනාව අපි සියලු දෙනාම දෝෂ රහිතව උන්වහන්සේගේ මේ දවසේදී අපි පෙනී සිටින පිණිස උන්වහන්සේම අපට උපකාර කරන සෙක්වා. நாங்கள் குற்றமற்றவர்களாய் அவருடைய வருகை நாளில் காணப்படும்படி அவர் தாம் எங்களுக்கு உதவி செய்வாராக. He helps us in order to be found blameless in the day of His coming.